So your papa Owusu Bempah. This election we nyame yi na sinchen. Wonkuta to me a wode behye sankom afa this election. Study also for Owusu Bempah. Ene ne nkom hye. Na hwe say this election watumi ahye nkom afa ho. I am fire no wabo. Ba me ka cho sunsun mu no. Election ye ni mpanifo River no River pra mo ni we mu nyina take decision. On ba bi edi mi no mabo. Election na me se etu no sunsun mu no. President Rawlings so. Okay. President Atamé so. Akufo-Addo papa ho. Akufo-Addo ofa ho. Your papa bi a ono oba na efe kura keke. Aye frɛ no Limam president. Ono so ba bi. Ye omo madiga na so. Ana sunsun mu no ye frɛ Ghana ti a ye frɛ wo. Ana nsu a ehwɛ Ghana so. Ye election no. Na Dr. Bawumia wini. Owusu me mo akwaba e debate too much GH so meso se ne dey kan a oni me e dey share subscribe ma channel we na fe me adoma no so se ne be na upload bia ba onsa ebetimi aka wa subscribe dada so me das nyame enhraw na Owusu se ne ye nyina ye kwakoto aba 7 December na enkomhye dodo na aba abonten e dey fa aba so oni me na dey that say afia aba to that say settlement for kwara ka say ye nto a ye nkoda asofo na ebeto abana ma o sunsun fam safi ene afia bato a sunsun no enkom hyedodo na aba kwan hyedodo na ekufom ne prophet Benson a oyesofo pani e won kran ha odi midwuma nyina won kran ha no e de enkom hye bi aba beto abonten a enkom hye na ka me yese ene ne yesofo pani Reverend Owusu Bempah e de beto abonten no ebo ebra esipae a ehwehwe aso eno nti ene yabo epin papa se ne enkom hye na ode eba abonten efa afia bato ho na ene so pani die no ebo ebra na ye ba bedi mu nkyiremu na yebisa ne so enkomhye no bibre na de ma atoto so na die eden na ode to so na sample na osi ehu enkomhye no esifa en sebisa ka mo ne ma prophet Benson akwaba papa mpahwe mo akwaba Me je Owusu mini ampa yo papa we de ye monitor ne mo nwram papa o de enkomhye bi aba beto abonten a o kire se enkomhye no abaya ye ba beto ye mampeni Dr. Muhammad Bawumia ene be fa ban papa pacho no kure be ne wo yo me da wase na me da mo channel no so ase na ahwefo nso ehwe yen Ghana ne abuchire nyina ya chia obi a yo anya me se prophet Benson de Ghana fo nyina nim se menye obi a meta kasa ewo di nyame ka kire be ho okay na so de meka bia no eno na esi meka na se de me ka ye pray no ba akokora mfirim okay fi se me no meeting bi e be koso e fa Ghana ho ene Africa ho sunsun mu no nyame efra difu a ofra me ka ho ko bi okay ti me nanado na this election okay ye di ka to aba no e wo sunsun aba na beto 7 December aba na mo beto Ghana for beto no 7th December no ye di ka to sunsun mu dada ese sunsun fo aba na ato awi ya to awi ene papa ye nyai to e no election nyina sa na ye no oh okay omo di ka to sunsun mu wie ansa na ato no hunam ansa na honam no esi what you say na sunsun ye to ye no ye ko ba ni se sani a difo bi hye nkom se NDC be win Mahama be win no ente sa akura sunsun nyoma ente sa akura papa sunsun nyoma tesen sunsun de atie ni election ye ba betu emu odinye okay na MPs ni de me ka che NDC for some befa MPs no parliamentary side no NDC befa seat ni p papa say ya baya e wo fi ukọ parliament house esi pa you NDC for no ene MPP for no mo di chempe o kire se ne ye san akoto yi e be san ye chempe ana we de e be ba se NDC ne be do so ache MPP ade ye kwa akoto yi 2024 election NDC benya parliamentary no more than MPP okay obi a wo se wo Ghana no won Toronto okay seven na makasa okay parliamentary we no election we no NDC be win more seat than MPP okay but presidential no Bawumia MPP be win
Dr. Mahamadu Bawumia. Dr. Mahamadu Bawumia. Ebefa abeya ye babe. 2024 election. Obewini. So when yes in a Canada. For the first time, president no eba with minority. Minority. Yeah. Edema Dr. Mahamadu Bawumia. Yeah. Papa my yenhwe ni say. Enkom hyedodo na na ababonten. Okay. Na eba abato ne enkom hyede a. Yes. Yentimi nkwati Reverend Owusu Bempah ho. Okay. Na yenye hwe wo enkom hye mane abato ho mane nyi. Ni nyina ne ene ne enkom hye ode ababonten pen. Ene nie na nyame nam no so aka ni nyina so abamu pen. Amaganafo ehu. Amaganafo edi ho adanse. Papa ba abonten be kire say sunsum from no. Na ode niema egu akwam. Ede ma NPP abayon wosu yi. E ma ekodu ba bi kwa ma enua ani ahonhom ene asase ne kasa kire ne say aban na oteso no afom no enu nti ka opese oyi aban na se akonwa na mom onyamre ma aban ne se ne mre nso na ganafo na nto aba fantia no enu nti se ohwe akladifo ne kokohia no papa eho na papa ekoka se omobọ mpai wo ho no nyame ka kire ne se wasan adane oman no de ama ye mabenda da John Dramani Mahama enu nti Reverend Owusu Bempah kire se abaya ye kwakotu Mahama ne befa Reverend Owusu Bempah so esofo bi a eba nkom hye ho de a yemfa ne ni agro na wabeka ne sei na papa won so wo ka ne sei se Bawumia ne befa na papa kire se sunsun fam no ehoma ahonhom nyina na kasa se Bawumia ntimi ma no na papa enchiremu kakra ne se Enchiremu wo ho so hwe ya papa Owusu Bempah this election we nyame yi na sinchen wonkuta tumi a wode behye sankom afa this election papa Reverend Owusu Bempah sam ne yeken yes papa no so kire se abia ya study no me pacho Awurabe study osofu Owusu Bempah ene ne nkom hye na hwe se this election watumi ahye nkom afa ho aya mpaya no wabo ana wakasa se nyame de akunwa ama Mahama ba me ka cho se sunsun mu no election ye ni mpanifo ribatano ribapra mo ni wemu nyina take decision ba bi edi mi no mabo ribatano mabo ribapra election na me se etu no sunsun mu no president running so ho president Atame so ho Akufo Addo papa ho Akufo Addo ofa ho your papa bi a ono oba na efe kura keke aye frɛ no limam president ono so baby what you say papa na zempinifo awukọ nyina ahwara ba beto abani eye omo madiga na so ana sunsun mu no ye frɛ Ghana ti aye frɛ wo okay what you say ana nsu a ehwɛ Ghana so enti nsu o Ghana bia na ehwɛ Ghana kuro bi so ano omo nyina kuro bi ye election no na Dr. Bawumia wini enti na empanifo ne kasa so for the first time anasa sabre no ye benya president a okuta minority sana mokano ase minority in parliament enti na waso mo hwe no me bibi na mehu se dede kakra wom okay unless we ye koye no so bi ka to say peace a enipa no num fom enya asundwe asundwe ne baba chile but election during the election ne de gidigidi kakra baba if we say for the first time ye mimi hu osunsum ne de na gidigidi umpa if we say na NDC for na MPs na win seat p ti no mo hwe ni mo say eye John Mahama president so be win ana anko basa enti na omo fi say bia electoral commission na aye kana na bi enti omo ye recount ni ade ade I was spiritual realm okay but ni nyina come Dr. Bawumia MPP presidential candidate papa enye ehu na wo boye enye hu because the NC na ebisi okay what you say the NC na ebisi na mama nka say in 2020 me ka say bi chile Ghana in 2020 spiritual realm no Nyankopon visited the born of 1844 aye abrofo ene bibifo so what study say na sunsumu no the born of 1844 no omukọ sane pipa bi omukọ sane no adanse formula okay what you say na sa reputation no e wo se esa besi enti be ka kire Ghana fo se yeto abani wi a e wo se obi save Ghana okay what you say enti wo behwa Akufo Addo ko formula ke ka kire obo so bo nto ma sa papa no ama papa no
eyi no ho free party no ono kwa begina Oko independent but ya bobo aba ni wie no na MPP ni NDC ni no manya the same seat na we say nipa ba akutumi sole save Ghana what you say formula any save Ghana the reputation of the bond of 1844 tina was formula album the man in the bem na ko for Bempah say ko NDC side and NDC be ye majority ana jam adum oba MPP be majority and ono ye anyam say second speaker of parliament this realm na ye wura sisia 2024 election e be ye because NDC for be majority seat but the president no Bawumia and the president e Ghana 2024 up to 2028 papa na o chere say aba no ase nin kan ye no ene se na NDC for be majority side no e be pinte kakra e betimi akọ second round na yes likely say betimi akọ second round if you say the mimi hu sunsun ene se ne NDC for ne so womanya majority of seat ne de na we say omo president no so eba no sunsun ankosa what you say enti send me hu say basa kakra aba system no no me ye sure say basa mpani de omo na besi from say yanko second round but spiritually no any sunsun de me hu no aba we ebekọ second round ebekọ second round Ghana be ya ye ba betu Ghana 2024 election ebekọ second round na me hu bibi me hu say Alan Cash ene enipa miensa na me hu bet Alan na odi animu na me so makọ support John Mahama the second round no papa ni aha no we ka say we hu ni you if you say Alan ye MPP ni mapa okay it is enka ko second round na say ye party bia mana Alan akọ support ya papa nka onyi ni say ye MPP na Alan akọ support better na wodi na wodi say ne omo ne eye ye mo chese omo ne ni ye enti no obekọ akọ kan this form better no so obi odifo ne de o shem ko mebem okay Alan ye MPP ni mapa but this election ye kwa second round na sunsun de me hu ye no Alan ebekọ akọdwane eye NDC for eye Mahama what you say sana e wo spiritual realm se BBC say Alan beko MPP but NC because the me hu ye no na ye the seal asili na spiritually say nyame bibi so na the seal e de ma buburo ne de ko asa what you say I say we buburo ne de ko na Alan as adwane NDC okay what you say o makabum so mo kokon atia Bawumia but in all this election there Dr. Bawumia be win say Alan akọ NDC for no second round nyina no o be win papa enye MPP NDC ene Alan ko a ene gina baya ye kwakotu party ni bebre ka ho independent work afi kwa ye nipa 13 a ekwakotu aba aden na edifo ni nyina mo ba abonten a ekoye party mienu NDC ene MPP afi so enketo no so omugina be wo sunsun no tse the tia ne say ye penyame adwede okay eni ni tirimpo ewo election ye beto ho enti so fu bia Bempah awurade yi kire me de be so election what you say enti we yi kire say we na be wini as sunsun mu de party nketin na aka no omu nyina no se ye ko second round na eni bi omu de omu be kwakopo party kase bi okay by spiritual realm de party a edi ahim omu kuta Ghana franca no NDC and MPP what you say near to abana e wo sunsun ma de o win no na fe ya kire difo na me say no ye to aba bia wo sunsun mu wi a e be ka be 1 month 2 months no ne ya be ya kire me say we ne be win in 2016 me shan kombi na me ka che Ghana for selection e betu MPP be win ni ama omo ya ho hwie nyi de me kan na de be me ka kire ye wura Canada Japan wife okay what you say and this election so mehu and maka kire mu say enche bia beba o spiritual realm no eye enkofo so 8 years bia no ye change you see asofo na ehye nkom no omu use psychology because omu no say 8 years bia until ye wuro Owusu Bempah so awoken maka kire press we use psychology because onu say 8 years bia no aban foforo e change e ma aban foforo ba what you say until this 8 years no dan ya NDC besa eden aba eye psychology
But me ka nyame sunsum de asi spiritual realm. Ana me ka cho say let's hear betui. Anyoma me olu ne besi. Parliamentary no NDC be seat P. But ye ba presidential na MPP aye Dr. Bawumia ana nyame de ama no. Okay. Papa, na Reverend Owusu Bempah say. O my Ghana. Amampeninsi. Amampeni akonwa no. Obi ametna aso ya ono Reverend Owusu Bempah ne nsenni. Nyame aye ne difo de na mo my Ghana. Intini ono asem bi ebefi nanum asem beto fom no. Se empo enye nyame na da na de kire no kra. Esanse waye ne difo de ama o my ntino. Nyame som de ye adwuma. Afi waba be kasa. Wo pese wo kire se ne papa kan no. Nyame mfa nya adwuma. Yeah, we use word be say empo enye nyame na ka kire na. And I'm telling you say nyame na ka kire no no use na adwene because of 8 years change of government abende. Say na me kire se o kire se nyame aye ne difo e de ama Ghana no. Ye de na Bible ni enim papa. O se difo kasa. Nyame nya adwuma ye. Eti difo akasa. Nyame wo nya adwuma anye. This time around no obi an entronto Dr. Isaac Owusu Bempah be fail this time. Prophet Benson America say. Me say this time around sunsum de ekoso sunsum no. Dr. Isaac Owusu Bempah. But I repeat you. Obe fail this time. Because sunsum aba fa ho. Me ya nya say 8 years dey change abent no. E dey MPP e free so. Dr. Bawumia be break isa 8 no. Me make us me Dr. Bawumia me ni share that face to face that. Dr. Mahama me ni share face to face that. Dey ma hu sunsu de nyame yi a kire me. Ana make am wan say. But me catch you say the first time we are going to be in Ghana, you benya president or deal with minority. Or the minority nepo akwentana kunyano so. You been see that. What you say? Na me nkasa nkwachire pi after election no me ba ba kire wo enwoma bi akoso sunsun. Okay. Efa Dr. Bawumia ho. What you say? One we say emla na NPP beko primary no. Na nkofo yo madwen say anya de a sabi obi ofri no for de obetun awi ni da. Ba sunsun me catch up say sunsun mo yade. Na mo yade the MPP flag no amman pepe for no. And this time around, there is no way. Say, Yura Alan, ebe win. Minya vision be fan no. Me ankasa na me name no physical, but in vision na me ko ni fie. Na na po afupa. Yura Alan, na na po afupa. What you say? Enti me catch them ba so for ne say, die ma hu. Papa na bufo bi be ko so party no ma. Party ko be free. Okay. Na dia me kan ya no so na be mu. Now this election, the America Sakache Ghana for the say by 7 December no. Okay. Omo ina de omani be hu say papa ne be break 8 no. Papa omaya etimi enya abato nko na eye bibia asi e wo Ghana ha. Enyema bebre sisi ye wasofo wo ha. Eye na wo mu hu ma boten meka. Age say election ko a mu interest wo election mu ne den. Yeah, you interest our election when they say, Omani and Yamin mine, Oman be a Yamidia. Not that you want to cry, and then you put to soup. Am I? Okay. Ain't you no catch somewhere some to so? What you say? Na emre ko na emre ba no. Ana timamufo na nkasa e choose. Okay. What you say? Na nyame wo interest because ye neighbor Oman wa e nyame ma de be. Okay. Ana so man so ankoya nyame na bre o mama fo gu for lese bon pai se nyame nyi omo se nyoma ankoya what you say okay enti se o man no nyina ne de se election bi e ko so nya Ghana nko nation e wo wiase nyina ne nyame chusu na emomo no enti se so de no nyame na chusu so ba so ameye de nyame pe okay obaye de ono ankasa na koma e kire ne so wanya den onye eno nkyele se enye nyame ene chusu so it is a president be ba one we will say the one mercy app ninti no and as one to me deliver one to me anye na dwuma nke etwa se oyenti enye nyame na eyi no enti sa nyame be yi no na emo kotena kunwa no so a eye onu na sade se o ma
nyame adifo ene nyame asofo de mpaebɔ ekura no no ono ankasa kwa nyame ni na nyame kyele ne de onye na se ba ne se nipa na ntumi akọ ne saade a ene na ode akudwa no enkoye ma no what you say me pesa me call because me nko hotel sanity enti nyame ani wom nyame nsa wom nyame ntumi ye ntumi nya election with that God. Okay. Election ya nyina Yakobon ne kasa. Na je say enye mo personal interest. No. God's interest. What you say? Minim dia sofo bi dwene. Okay. Sa sofo pi obi wo ho a ebi kra ne amani bibi. Okay. Ana o gina so e dia kasa. Asema me no ka ne nei. Me ka to say minim NDC for MP bi ase bi o ma bi kasa me nhyam kom say NDC MPs be win ni. Okay. What you say? Ana minim presidential ibia candidate bia say John Mahama na say Dr. Muhammad Bawumia. What you say? Na de mehu osunsun mu no say NDC for person who win the election we be ko second round ne dia. And also mo yadwuma. Okay. Also mo di nyoma gu kwan mo pa because spiritual realm ne dia. Say see as ye election Dr. Muhammad Bawumia and be win Ghana election. Papa, what's me twato? Fatu Jamal. Yo, master me twato and say you see the voice of the people is the voice of God. Okay. What you say? Enti in spiritual realm no utumi sere amanyame ade ade anka ensese ba wonche mam. What you say? Enti makoye national prophet na minni party bi achi na minni party bi achi de. De meka kire both parties ni say obia emmo ne mpaye. Wonye ne sunsun wadwuma. Na woye osunsun wadwana papa na nyame tie wudi a na ode ma wa na ode ma ba se si ai wo mu ide this election de yen nyina yen ntum se se beto aba no 2024 7 December be wie no na Dr. Bawumia awini election no ba ye bekọ second round so okay sanity osunsun okay ye bekọ second round yo e da sepa menso be da wase yo so obi nso ehwe na opeso ofre me okay na oni medi nkomo a me number is 0245 89 9932 0245 89 9932. Yamishla Ghana nkwaso. God bless you. Abusia Prophet Benson and I know akwa twetwe enkomo no or just said the voice of the people is the voice of the Lord. Enter 7th 8th 9 December in Runafi ni nyame e kafa Ghana ho bia na enya abam ama Ghana so ye hu bebi a ye begina aha eye too much gh ma ye hu o comment e wo video yi asemesoro say ya comment no na wa ma ho etse e de ama me wa wie ne sa no na fi wa mia adoma no so upload bia ba only first person na unsa ebetimi aka all the social media handles in this na no eye too much gh e ho so e ya kai so be like na wa share e de ama me makra